dam chiang ha mo khong hi ko langa thawni kul ne riat khong pang thar ngai ti ding in kanin som than na mai un thabor ka si Chiram SSPC ni ralgap thazang tamngai an chap than cha a sim muram lampi manri loading in an kham Chiram tedim peng sim muram chung a SSPC ni ralgap thazang tamngai an chap than cha a mizapi an him kho nak ding cha a ti in lampi manri loading in an kham kong Chiram chawza chungtal CDF CDMC ni October kulasari a chathan anchua CDF CDMC in humhak mi maram chung a SSPC ni October kulasari a khan ralkap thazang tamngai an chapthan ruang a mizapi cha ati in ramlak I motorcycle lam kan cho mi chu mizapi nan him kho nak ding cha a chankar lak chung kan kham I mizapi ni mari loading in kan in nol na tia Civil Defense Militia CDM in ni chathan an chuami a lak der Pidim khopi a SSPC ni chunglei in ni hi chung ral kap khazang an chap chinlong khopi zong a nia thlainak an tua chinram tidim khopi a SSPC ni hi chung pejul in ral kap thazang an chap kong hol chungmi ni an chim October kulal rup chunno in tidim khopi I SSPC ral kapol ni omhonan khwarnak sakhan a sagairam than kali khopi in SSPC ni MI-17 helicopter in ral kap thazang le Shyamnam thazang voinga tiang an chap chupin a October kulasari zingjong a SSPC ni tidim khopi a chunglei in ral kap thazang voinga tiang an chap tia Tidim khopi tol chungmi ni chun an chim chuban tuk thiam in October kulasari chuna khan SSPC ni Chin National Phone CNF CNA munpi chinlong khopi a 112 vanlong in nya thlainak an tua tia kan thong lak nak shrampi ni an chim chinram kholipi hakha khopi le tidim khopi a SSPC ni aralai mi December thachung a thimnak tua an tim kong thong an rak than Medat khopi palik sakhan thing a SSPC ni boman thak than umnak in cheu khat a rok chinram mindat khopi I a ummi SSPC kutang palik sakhan thing a October kulal ruk chun swimia lam pathi le kultuk a khan SSPC ral kap ni chunglei in boman thak than kong mindat peng thonglak nak shrampi le tol chungmi ni October kulasari a anshim Mindat khopi I a ummi SSPC kutang palik sakhan thing a SSPC ni ralduk nak vanlong in bomboi ni an thak chan I tol chungmi nun nak liam ni le liam ma tur mi anum sholo na in nak in cheu khat a jok vanral ven nak le ni thongan thanla chang ka in tol chungmi na chu khur chung a an lut bat na I an him ko na tia mindat peng thonglak nak shrampi le tol chungmi ni chun an chim Haluan chia October ni ria zong a minda peng vong tu khwa le thin chang khwa I a ummi siang in pol a SSPC ral kap ni chunglei in boman thak ruang a siang hak chia pathum le pumtlam thing lo mi nu pakhat annun nak aliam I minung pashaling ni liam han tuar chupin a October ni li zong a khan mindat khopi number pahni sang a SSPC ral kap ni ral tuk nak vanlong in boman thak ruang a Tol chungi pathum ni hliam ma ngai in an tuar I nak in tam ngai zong a jok tia hei si Varal ti ruang a abu in loading le khori cho cheu ding in complete peng uksoi tu phuni an than Chiram complete peng chung a SSPC ni chunglei ka daw nga pezul in an tu ruang a Tol chungi varal in an him kho na ha khori cho cheu ding Abu in loading le pueto loading in complete peng mi pi ushrei tu phuni October kula ruksan a chathan an chua complete peng khopi myungwa panhi sang a SSPC ni October kula li Zinglei Thawngchimnak pakwala chiutuk a raduk nak vanlong panhi in bomman thak chuban tuk thiam in October kulanga za Thawngchimnak pawriat le kultuk zong a SSPC ni pejul in bomman thak than
SSPC Zinglei Thawngchimnak ruang a umnak in pariat a ruak I tual chungmi pathum an nunnak a liampin a tual chungmi thlainga leng ni tliamhan tuar SSPC ni dawhthlannak hramtlai punhma le tual chungmi zong thlaidang lo in tuksapur thanonnak pezul in an tua ruang a vanral in mizapi kan himkhona ngacha a khuri cho chiawding abu in umloading le phuitu loading in kan in theitar hna tia Complet peng mi pi ushwe tu pu ni an that ni a an lang ter Donald Trump Japan atlon leo a Myanmar kong bepi deu in aboi pi nak nga Japan Myanmar mi ni chakwat an pek Japan ram a atlong leo mi US President Donald Trump chu Myanmar kong bepi deu in aboi pi nak nga Japan ram I a mi American Embassy sin in October kulen ni a khan nul nak le fulfill nak chakwat an pe kong Japan ram I a mi Myanmar ram mi shroi tu thani October kulasari a an than October kulasari a hin US President Donald Trump chu Japan ram arak phanchang lai cha a Japan ram I a mi American Embassy sin in chakwat kan pek hi asi Sakwat kan pek mi a chun Myanmar ram ruanak ve tu Aung San Suu Kyi Kristen Mian le ram khio thongtla velte an lot khonak ding cha si se SSPC ni Myanmar ram tol chumi ha chung a ral sang bentuk in an chol chakna kong si se thanon nak atwa mi velte ngol tar ding le America ni Myanmar ram kong hi bepi deu in aboi pi nak lai song atal chun mi nung chok zor nak online a mithen in tangka kol nak le rithai si chok zor nak ni hin ram in pa na anu suan na ruang a US President Donald Trump ni ang kantorel pinak lai song atal chupin a taluk le Russia ni SSPC chu Shyam Nam le ral thuam pol an bom mi hi an ngol nak lai song atal I akan bom chan lai ti zong kan ni ro chan phone tia chakwat ape tu nalak a atal ve mi Japan ram Myanmar ram ni pakhat ni achim halwan chia October ni kul zonga khan Japan ram I a mi Myanmar ram ni velte ni October kul seri a Sumit Chon Fudon San Lorano Mo Tawa a Zanlei Swimia lam pathum le chiu in Zanlei Swimia lam pali le chiu tiang America ni Myanmar ram kong hi bepi deu in aboi pi nak lai fulfill nak le nol nak lua in chol chang ding asita a Japan ram I a mi Myanmar ram ni velte ital di ding in NUG chawza sporting Japan ni fulfill nak in waktua SSPC shroi tu pol chu ASEAN tomberu anak a ital loading in pezul in ampi khamna Myanmar ram State Security and Peace Commission SSPC ni ASEAN natlak na ngai mi phun nga Atlantic kholo ruang a SSPC shroi tu pol chu ASEAN shroi tu na tomberu anak a ital ve loading in pezul in ampi khamna kong ASEAN ramdang lei punchi pol ni becha nak antua Malaysia ram Kuala Lumpur khopi a ASEAN ramdang lei punchi pol chu October kula ruk a khan tomberu nak an ngai I Myanmar ram kong he pe tlai in SSPC ni ASEAN natlak na ngai mi phun nga Atlantic kholan lo chungpau SSPC shroi tu pol chu ASEAN shroi tu na tomberu nak a pezul in ani talai lo I ram khil kong he a pe tlai lo mi palai pol lo ani talai ti in becha nak an tua kong October kula ruksan a an than chupin a Myanmar ram chu aralai mi kuma khin ASEAN chairmanship running asena in ama ayo a Philippine ni atuan lai tia ASEAN ramdang lei bunchi pol ni becha nak an tua chun SSPC ni Myanmar ram chung I achang cho ma mi ral shrang chol chang nak ngulding zumtlak te in chol chang ding le thim nak to hlan a ASEAN natlak na ngai mi phun nga Atlantic tar ding in ASEAN ramdang lei bunchi pol ni chun fulfill nak song an to chi Akchenul pan ni atlai shim na I minu pakhat athatu pa NUG ral kap ni antlai Hidan pek ding in tual chungmi ni nol nak an tua
Magweram Chen so kopi a kumplay riat atling ri lo mi ngak chenu pahni atlai shem ha I chu chung a minung pakhat chu a tha nu a ruak a hlon tu pa mi so kumkule kumkhat chu NUG chawza runven nak bunchi zungtang I a mi PDF ni antlai I thidan perding in tual chungmi ni nolnak antua kong yualin tan in kawangchi ni October kulat sari a achim October kula khat a so khopi tira sang I kusami kumhei thum ngak chinu pakhat chu anula pa he a theikhal ngai mi so ni an in achua pi I ngak chanu te chu tin ti lo in atlaw chunhu a October kulanga a khan tle shem nu a tha atong mi kumhei thum ngak chanu ruak chu so khopi si jungpong I in khan pakhat chung a an hu tia thai si Hakchanu ruak an honu a so peng mizapi ukshwe tu puni sol na atu mi so chu an kol chol I so peng chung a an tlai cheklat nak an tua I ama ni atle shem nu a atha mi asi kong aswal a phuan mi so ni hin chul han zong a kumhlei riat atling ri lo mi hakchanu pakhat arak tlai shem bal chang thongni kulanga jun khat chunga khan arak si I Tleishe matong mi ngakchanu chungkhar ni anrak report na in antlai leo a arak sam I aluat atu hi aboi hi nak sual nak atua asi kumkhat chung a ngakchanu panhi atlai shem na I chu chung a minung pakhat chu atu bantuk in atha hi asi kong chaklat nak antua mi in thai asi chang tia yualin tan in kuang chini chun achim Tleishem nak le thanun nak atu mi so chu NUG chawza runven nak bunchi zungtang I a mi so peng pala pha mi pezul in chakhat nak antua chwa ma leo achi I thidan perding in tol chungmi phani nol nak tua in laman zo tia so peng thonglak nak shampi ni anchim khuatlong mi na tangka kholding in achuak mi palik panni PDF ni anfim hlom na magweram than taya pengko min trong kho pi lu nak lampi chung a kholtlong mi na phur tu motor pol tangka kholding in achuak mi SSPC kutang palik panni chu ro chung shem tlai pu ni anka na cha a an panni in an thi I mai thal jun hi le kon phang pol zong PDF ni an lak chi kong number pakhat ram mi piral ka pe pengkom battalion pali ni October kula sari a an than October kula ruk Zinglei Thawngchimnak paruk la chiau thluk a in le kong khopong min tong khopi lu nak motor lampi chung a kholtlong mi ha a phur tu motor pol mai thal he thi phai in tangka kholding a achuak mi SSPC kutwang palik panni nemin thai le tan thai so chu taya pengkong battalion pali company panni ni rakbo in anka na tia thai si chuka dau nak a chun SSPC kutwang palik panni hunril a an thi I palik panni ni ani tlai mi G3 mai thazun ni G3 kwan bom panni G3 kwan fang kulakwa kuche bom pakhat phone pakhat le tangka thongsom buk thonga zong tol chung PDF ni an lak chi kho tia taya pengkom battalion pali ni an than mi a an lak ver Seipyo kopi in achuak mi SSPC ralga pol anka na I minung pasari an thi an moto panhi zong PDF ni an sho magweram than pakhoku pengkom seipyo kopi in moto hlainga he ralam sial a achuak mi SSPC ralga thazang zani shong chu to chung shem tlai tangti phu ni rakbo in anka na I SSPC ralga pasari an thi kong Magwe paka pha yinanta kolumni October kula seri a anthan October kulanga Zinglei Thawngchimnak pashat luk a seiphu khopi chartol in ralam sial a achuak mi kapasa kulakhat kapasa kulani laka ta thongni somthum ruk lasa kha pakwa khalaya leithum le rama kha somre riat in SSPC ralga thazang zani shong ni ani chit mi moto henga chu to chungshan lai bagwe paka pha yinanta kolum pakho ku pengkom battalion haikwale battalion pali tangti phunha ni
sei phiu peng gui ping chang khopong a bompuan no in an ka ha chu no a do chung sham tlai dang ti phun ha ni chun chin tang khopong a rakbo in an ka ha tia thai si kapni kar ka do nak leo a salim peng tengyang khwa electric zung a ongmona khwar mi SSPC ral ka pol ni shyaman in an ka bom na pin a sei phiu salim moto lampi chung a ral ka tha zang an chap I tangchi phun ha ni nu kan pil tak than ha chuka do nak a chun SSPC ral ka pasari an thi I minung pasha shong ni hliaman tur pin a SSPC ral ka moto pahni song tangchi phun ha ni kan sho kho ka do nak a hin tangchi phulei im nun nak liam mi kan sho lau dia magwe pa ka pha I nan ta kolum ni an that mi a an lang ter Thailand a Myanmar mi kum hlei riat in kum som thum pa nga kar minung som kwa liang tlai an tong than Thailand ram me sau peng chung I a mi Meram me chegei a phungning lo in Thailand ram chung a alut mi Myanmar ram mi som kwa nga chu Thailand no ngai tu pol ni an tlai na kong Thailand thongzapnak ni October kula seri a an than October kula ruk zinga khan mi sau peng Miramed Ramri chegei pong a Thailand no ngai tu pol ni chaklat na an tua liao a phungning lo in Thailand ram chung a alut mi Myanmar ram mi pa som ruk li le nukul lakhati in andi lakfon mi nung somret nga le apur tu na Thailand ram mi pathum an tlai na tia thai si chuban tuk thiam in October kulan ni jansui mi lam le khatuk song a Thailand ram tak bengkong mirame chegei a ram tang in Thailand ram chung a phungning lo in alut mi Myanmar ram mi pa kula thum le no pariati in andi lakfon mi nung som thum khat song Thailand no ngai tu pol ni an tlai na saya tong mi Myanmar ram mi ha ni Thailand ram chung I an lu kho nak ding cha a Waisa sina hin minung pakhat a bathong kul le thonga chiao an pe thia Thailand thongzap nak ni chun an lam ter saya tong mi Myanmar ram mi ha chu an di lak in tak pen ko Miramed Malik Sakhan a an shan ha dia thai si Lungmali post tha zang akan pe I kan thong chim angai tu nan di lak chung a kane lom tuk ching shan thai Zinglei a thong pang thar he kane tong than ha lai